Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu loko va angula heta ku pfuta kumbexani ku fohla ka album ya vona ya lembe ra 2024 leyi nga thyiwa leswaku ri munhu un'we ntsena, hi ta va hi tekele enhlokweni leswaku ri album ya xiyimbeleri Mr Post yi pfutile kumbexani yi fohlile. Se hi voni xiyimbeleri Mr Post va endla nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook va basisa mhaka leyiwani, laha va nga kombisa leswaku ri swi vangiwa hikokwalaho ka ku hambana ka minkarhi eka matiko. Ku na matiko lama nkarhi wa vona wu nga emahlweni kasi van'wanyana minkarhi ya vona yi le ndzhaku. Se lama minkarhi ya vona yi nga emahlweni hi vona va nga kota ku fikelela album leyiwani, leswi vulaka leswaku ri hi vona va nga kota ku va va pfutisa kumbexana va fikelela album liya ku va yi kota ku fikelela haleni ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Se loko hi karhi hi kambakamba hi kuma leswaku tiko ra New York ri salele ndzhaku eka tiko ra South Africa, laha hi nga kuma leswaku ri tiko leriwani ri salele ndzhaku hi tiawara ta ku fika 7, loko laha South Africa ku ri 6:24 a New York i 11:24. Kasi ku na matiko lama nga emahlweni hi nkarhi ku fana na tiko ra Australia. Loko hi ri pimanisa na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi kuma leswaku Australia yi le mahlweni hi tiawara ta ku fika 9. Loko Australia ku ri 3 ya nampundzu, laha South Africa ka ha ri 6. Mi ta swi vona leswaku ri Australia se va koti ku va va fikelela album ya xiyimbeleri Mr Post. Se leswi va nga kombisa swona va tlhela va kombisa leswaku a swi va nyiki xiphiqo hi mhaka ku vanhu lava nga pfutisa album kumbexana ku yi fohlisa vo yi promota. Nkandziyiso wa xiyimbeleri Mr Post hi lowu. Hi le tihon'wini album se bini. Hi le tihon'wini album bini ne. Hi lezo suku yeve tiko ra Jehovah na Satan. In'wana tin'waka yo biha khokunene vana vena. Hi lezo. Tani wa tinghoma tingani 10. What choose I want about? Yeah, tabu. Okay, the Phantom to tala ti le ku foneleni ti ri ku na damage control. A ku na damage control madam. Swi so swi leswa munhu loko mi twa ku na la nga postisa album or ku na la nga yiva album. I right na hi munhu yaloyo o promote album ya. Because music is not outside South Africa ntsena. Masisisani. That's why no love na vanhu vo tala in 30 minutes. Ni girani swi twisisa ku okay music wala South Africa ntsena. Swi ndleka ku ri na fan ya hina leyi nga kwini yi nga a New York ne. A New York 12 ya navusiku a New York yi ba ya hele. So boy i kuma album loko i ri New York. A onhaka nchumu madoda ni. Loko homu yi tsama mkhungu yi khayela ku dlayiwa ntlangwini, loko yi ya khomiwa ku dlayiwa yoya liya a hi beneni album suku yeve. Ma vona ni album hi yoya liya a hi beneni yoya albumu. N'wina vo streama hi ta streama hi 12 a ku na problem ya nchumu a ku onhaka nchumu. Lava nga hi humesa or la nga endla leswiya iyo o hi promotela ku ya fika 12 se hi kha hi tiva album suku yeve. Hi leswo a ri na to tala a hi beneni album December. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.